ubundi wowe uri Karyasi Rwesa Madongo Nyegera Mbema n'andi mazina yose ntazi. Gatitswe n'imitezo yo kwa Tereza. Karya matete mashini bishinga Karyasi nisi. Mwana nunaze mu mwana kababye ntago ari sawa pepa. Wese uri iki? Umukozi wahe wo mu gipangu. Apangwe kwironda. Giti Karyasi wowe. Ubundi wowe uri Karyasi Rwesa Madongo Nyegera Mbema n'andi mazina yose ntazi. Iyi mbwara ubundi kibyo tunabireke. Kubundi ko mbona wububa uri murava. Kubundi mba bro. Akareka uziboro wande wowe uzikoze ngaza amamiliyoni man. What? Ibize sha akadaba kajore umusafiri bico by'ibi bido. Izindi boro wabwe wajirwe meya kushikira. Bigaragara. Birabihagaza abaye amamiliyoni. Umva bro uzikira fuka ariyo boss yarishaga. Basi n'utara nabigurisha. Uyigarure man. Kirisha. Izo zanga ari boro papa wanje. Izi boro mbafite izo ngura biteye mu nzo makera zazindi zimwe bakora mu imodoka. Boro banifite papa wanje urayibona 10 se. Sano yo boro no washishuye hera. Gashishika ndasha ubundi muri imihanda. Ninje nyiri imihanda. Mwami wa maboro. Ninje giti. Gatitswe n'imitezo yo kwa Tereza. Ahubwo za nigire turagenda uzinyereke man ubundi ziramwe tubanize kugutwara nazaye giti wese wa musiko giti hariya hirya tureke cucu tugenda umunyereke shaka aya nanga ndamene yaje kwazitije jari yose nyine anose atuhe amanda narayi mesa boss atuhe nazo ndamuzi ko twahurara igivyaro no cucu agenda wagamba birangi bitangurangi sana ndetangura wajete Eka senda kwizona kutangukira mwana kwiza ibutara rwana yigonda mbwira ndayigonda imizigo ya force man ngo tuziri mayisizo ndizuko na ugonza man Rwanda uroratara amayiko ntago ncika ahubwo biri Rwanda amayiko yawe amucozo wayigonde itonde sha aka Turange chimosi iki
Ano kasaba. ntabwo uzongera